Yes, reka ndusheho kongera kukwifuriza igicamunsi cyiza no kugirira ibihe byiza aho uherereye hose. Ndi Nsabimana Jean Bosco mu biganiro nk'ibi ngibi tugiye kujya tubana kuri iyi cano. Ndi mushyashya mwanyakiriye gute? Ese mwishimiye ibyo natangiye gukora? Ngiye kujya mbaha inkuru zira update, inkuru zose zigezweho. Uyu munsi tugiye gukora ubusesenguzi bwimbitse ku mukino uzahuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR muri stade Amahoro. Nizo kipe za mbere zigiye gufungura stade Amahoro ku mugaragaro. Abantu bose batangiye kwibaza kuri uyu mukino n'uburyo izi kipe arizo zahisemo kugira ngo zibe arizo zinjizwa muri iyi stade bwa mbere na mbere mu mateka, zikaba arizo kipe zigiye guterera umupira muri stade Amahoro. Ngira ngo iyi tariki izandikwa mu mateka ndetse n'izi kipe zigiye mu mateka nk'ikipe zafunguye stade Amahoro. Abantu benshi rero kuvuga ngo abantu benshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo bari kwibaza iyi stade ni na stade yaje guhitwamo cyane ubwo bitari byemezwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FIFA. Ntago bari bayemeza bitewe n'umubare bashaka kuyishyiraho muri stade zikomeye cyane mu gihugu muri Afurika cyangwa se muri East Africa. Rero abantu benshi bari kwibaza ku munsi wayo wo gufungurwa rwa mbere bizaba bimeze gute muri iyi stade. Ni nabwo ubwiza bwayo buzagaragarira amaso ya buri wese, cyane yuko ibitangazamakuru byinshi bizaba byerekeje kamera hariya muri stade Amahoro i Remera. Ni ukuvuga ngo rero iyi stade ni stade izakira abantu basanga ibihumbi 45 bazaba bujuje iyi stade. Twafashe umubare w'abantu ibihumbi 45 dukurikiza tike nk'uko zatanzwe. Bavuga yuko kwinjira muri uyu mukino uzahuza Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR kwinjira bizaba ari inote y'igihumbi mu myanya isanzwe. Ntabwo twigeze dukuba amafaranga azishyurwa kuri VIP ndetse na VVIP, ariko twafashe umubare w'ibihumbi 45. Buri wese aramutse yishyuye inote y'amafaranga igihumbi, dusanga stade ku ikubitiro ryayo rya mbere yakinjiza amafaranga asanga ibihumbi 450 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga atari makeya nimba twabaze neza. Noneho hakiyongeraho n'amafaranga agiye yishyurwa muri VVIP. Rero ni amafaranga azaba atari makeya nyine, ariko nanone dukurikije akayabo k'amafaranga azaba yaratanzwe kuri iyi stade nanone yaba ari makeya cyane. Ariko bakavuga yuko harimo korohereza abanyarwanda kugira ngo babashe kuzinjira muri uyu mukino barebe ubwiza bwa stade imaze iminsi ivugwa n'itangazamakuru ritari rikeya. Kenisi yagarutse ku bijyanye n'uyu mukino wa Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR. Aragaruka ku magambo agiye atandukanye yagiye avuga yuko ikipe ye United cyangwa se Gasogi United nk'uko yayise ariyo kipe yakabaye ikandagira muri stade bwa mbere, ngo cyane yuko ngo nayo nubwo ngitavugwa cyane ngo ari ikipe ngifite abafana benshi cyane ku buryo ngo rwose Gasogi United bitari kuzagorana kuzuza stade Amahoro. Akomeza avuga ati reka tubihanga amaso turebe kuri uyu mukino nimba zino kipe ubwazo zo zizuzuza iyi stade. Akomeza kuvuga yuko Gasogi United ari imwe mu ikipe zifite abafana benshi cyane yakabaye ariyo yabanje muri stade Amahoro. Akomeza kuvuga yuko nubwo izi kipe APR ndetse na Rayon Sport ari ikipe z'ibigugu ndetse zifite n'abafana benshi cyane zimaze imyaka myinshi cyane ziri ku myanya ya mbere mu kipe zikunzwe mu gihugu, ariko Kenisi avuga yuko hari n'izindi kipe zakoze cyane ndetse ubu ngubu zikaba ziri ku myanya ya mbere zifite abafana benshi ku buryo ngo izo kipe zibaye zibanje muri iyi stade nazo zakuzuza stade. Akayikomeza avuga ati reka tuzabirebere kuri stade Amahoro kuri uyu mukino wayo wa mbere ugiye kuba ati cyane natwe ko turi kwitegura kuzakandagira muri stade n'abafana bose ba Gasogi United. Buri munyarwanda wese rero arasabwa kugenda yandika muri komenti ibyo yiteze kubonera kuri iyi stade Amahoro. Ese mwese mwabashije kubona amatike azabinjiza muri stade Amahoro? Ikindi nababwira cyo nuko hari bamwe mu bantu bigize abashoramari amatike akimara gusohoka bahise barangura aya matike
bayarangura ku noti y'igihumbi. Ubu ngubu muri karitsiye uwo nzi akaba ari n'umufani club w'ikipe ya APR FC yaranguye amwe mu matike ayarangura ku noti y'igihumbi, ariko ubu ngubu uyu munsi tuvugana ari kugurisha tike ku note y'amafaranga ibihumbi bitatu. Ibi bintu ni ibintu bikurikiranwa na leta bikanahanirwa, cyane yuko nyine uyu muntu aba yakoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yego abashaka inyungu ziri aho, ariko ntago abashinzwe ibijyanye no gucuruza amatike baba batanze tike ku noti y'igihumbi bayobewe yuko iyi tike bayigurisha amafaranga y'ibihumbi bitatu kandi bakayatanga. Rero nimba nawe hari aho uzi umuntu uri gukora bino bintu muri buno buryo budaciye mu mucyo, ndagira ngo tuze gufatikanya gutanga amakuru kugira ngo abantu bari gukora uburyo bunyuranyije n'amategeko yagenwe babashe kubihanirwa, kuko nibo bari gutuma tike zibura, nibo bari gutuma wowe utazabasha kubona amahirwe yo kwinjira muri iriya stade, kuko bari kugenda bazigura nyinshi ari umuntu umwe akazazitanga ku mafaranga menshi, kandi rubanda rugufi rufite amafaranga makeya narwo rwari rukwiye gukandagira muri iyi stade Amahoro kugira ngo birebere ibyiza bitatse u Rwanda, ndetse na stade yabo by'umwihariko yubatswe mu gihugu cy'u Rwanda. Ngayo nguko rero amakuru tumaze kubona ajyanye n'umukino uzabera muri stade hariya Amahoro Stadium. Nguko ibindi byose mushaka kumbaza kuri uyu mukino uzahuza Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR, isaha n'isangahe, uyu mukino se witabiriwe gute, ibyo byose muragenda mubinyandikira muri comment kugira mu kanya nze kubahereza update yindi y'amakuru yerekeranye n'uyu mukino wa Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR muri stade Amahoro. Bwa mbere na mbere mu mateka niwo mukino ugiye kwakirirwa muri iyi stade bafungura amarembo. Nawe rero uba umwe mu ba mbere bazakandagira muri iyi stade Amahoro. Murakoze cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Njye na Bosco Nsabimana.